Bokhajan Police Station angkang patovia jopor ihum LP truck Sukhanjan ME School ahoyar pong patong rai pusi birta ribdon long. Birta kelong duna tenke patovia jopor ihum ke chojang thukar thanga truck registration number UP60T 1299 LP truck a handyman abang gari ke parking ja phan kate warbo mahur men ke khang one derajok school ahoyar pong truck anung pen patong rai lo. Laswa job ahoyar pong lapen barpi barso ahenta hingnudun thailo halapu Bokhajan police atum birta longsi adim pale dunlo lapen police atum pen kesan thujia phan sideng ponlo halapu school than bang atum pen kaning je ponke laso ahoyar pong lapen barpi barso ahem laso nita puthot nangche salam bithunang ji busi nimje kali polote lam hoise tami pidet nang koputa pachini thu gari mane dar mete koa mote driver গাড়ী কৰোণা বিৰতিত ৰাখি ঘৰ সকলোৱে গুচি গ'ল তাৰপিছত হেণ্ডিমেনে গাড়ীখন উলিয়াই আনি ইয়াত খুন্দা মাৰি আমাৰ ৱাল আৰু মানে ইউনিয়নটো ভাঙি দিছে। এইটো কেতিয়া হৈছে? এইটো যোৱা ৰাতি। আচ্ছা, মালিক আহিছে? গাড়ীৰ মালিক আহিছে। তেখেতলোকে আমাক গাড়ী গোটেই ক্ষতিপূৰণখিনি বনাই দিম বুলি কথা দিছে। কি কৈছে আপোনাৰ বৰ্তমান বেয়া হৈছে? বৰ্তমান মানে যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ বাউণ্ডাৰী ৱাল আৰু ইউনিয়নটো Lason tak taxi piniada porphai sirkep malong Bokhajan police station angkang along amat puthot bali patharong Innova car pen bike kache tonga birtata ripon thulong Innova car registration number AS06M 5309 lapen bike banke AS09F 5060 pusi pangthek pon birta ke tokbama porahut anke kithi ki janga birta longpon pelang arengke suatuma phan Bokhajan CHC hospital longan 10 rakera pen pon lapen Bokhajan police atum adim pale dunsi kaddo kawe ke langchari padu panlo Bokhajan penanan terang karbiang long noi